atraktivno je samim tim što je sport takav kakav je, znači to je sport pojedinca, nema trenera, nema ekipnih sportova, to je pojedinac. I svako koju grešku sam napravi, samo odgovara za nju, ne samo posljedica gubitka poena, nego i recimo pad i povredna. Ja se bavim rolerima već 9 godina i to je skoro moj život. Problem je što mi u Srbiji nemamo toliko uslova koliko ime stranci, to je veliki problem naš. U ovom sportu povrede su česte i teške. Od preloma ruke, noge do vilice i rebara, to mislim ima, ali uz redovne treninge zaštitnu opremu može se izbjegne sve. Ponekad je dobro da padnete. Osjećaj kada ustanete pomaže vam da shvatite koliko su neke stvari teške. Morate ipak da pazite i da naučite kako da padate i kako da se izvučete iz opasnih situacija. To vam je kao pušenje. Znate da je loše, ali ne možete da prestanete. Znači ne bi se usudio? Pa ne bih, zato što ne vozim rolere i ne vežbam to, na primjer. Ali bih se usudio kada bih vozio roler. Zanimljive, naravno. Da radim ove vratolomije kao što rade oni, ne. Zavisi dok se ne povredim. Hrabar sam dok se ne povredim. Kad se povredim sam malo manje hrabar, neko reba, ponovno dobijem hrabrost. Ovo što ste videli rade profesionalci koji vežbaju već godinama. Ne pokušavajte ovo kod kuće bez nadzora stručnjaka. A kada smo ih pitali šta misle o našem gradu, počeli su da pričaju u glas. Nismo mogli da ih prevedemo, ali očigledno da im se ovde dopada. I want to give big shout outs to all the people here because they're cool. And it's so crazy. It's so crazy, the whole scene, man. Like everybody is so hooked on seeing us coming here all the way from Denmark and Austria.